Kuća na prodaju u Sarajevu sa prelijepim pogledom na čitav grad. Kuća se nalazi na 4 duluma zemlje, Briješće brdo. Ovo je gornji sprat, gornji ulaz, jedan stan, ima dole još jedan. Biće potpuni video, ovo je pogled na drugu stranu. Znači čitavo Sarajevo se vidi. Sve planine okolo. Ovo je zemljište koji pripada kući, 4000 metara kvadratnih.